Update survive pi barok di pelok ke kecor. Pat ngai aku belai ru pi barok di subscriber. Bela juga channel ngah nak por support. To belai undang ker ku kedok pi berkenang yok kemen upat ke koi ke kia. Laban klip lama no. Kesayang PDF lah ni People Democratic Front. Hadin ba arngut MLA jong PDF. Ibakan tup yo ba bantai dor long dor. MLA ka magun reu konstituensi. Bat uba Kevin Malim MLA ka sora konstituensi. Kilalej man penyesok pat kesayang NPP. Baliam kemat yang ke sorkar Meghalaya Democratic Alliance ban ajeng kerjaan Bangpura. Yang ke sorkar MDA Malayalam dengan NPP. Walak kejubat magaliang juga ni MLA kampat syai. Andrai kejengnya keren nagaliang ke parti kelayat kemat. Kuman cepen kan mau. Ba kesayang PDF kalami asnam arjar kat new. Lambak kisangut kibecop naganeka. Aseng ki bagan tup yo ba bantai dor long dok. Kevin Malim ba Jason S Maulong wat ba Hamlet Sondok Ling. Hanrei nagiliang joki arut kitong kita ke bukan tup yo Jason S Maulong bat uba Hamlet Sondok Ling. Chuak election ajar atpulai kita leit ban penyiso bat keseng NPP bat ban pekrek bani kuning election ajar atpulai na keseng NPP. Andrai baro arngut kiklem pois ketong kat ba uba pantai dor long dok bat Kevin Malim kibai kon dang sang PDF kila job yang hakani election ajar apply mantap kini ruk gin penyiso bat keseng NPP bat pan aja kesam pura dia ka sorkar Meghalaya Democratic Alliance tu kembali dalam kemat keseng NPP kuman cepen kan mau bawa pantai dor long dok melebat kum menteri sorkar Jangka Meghalaya Democratic Alliance won adu usnam ajar kat pra pat adu bukut sansnem pat mentaru kini ki arut kini yok boy ke syuki menteri sorkar pat kini ya bahak masiteng kata asnam siteng boy pat asnam siteng boy kuman cepen kan mau wakaseng NPP hakane election maladep kalayo adu asnam ringut gamane pelatawan pensok sekini arut yang boleh PDF pat mentagin kiu syak arut rangut gamane jangka NPP